جی واشنگتن جسد جوین دنگ امریکا دنباش تماشاوان هجاین برنامه کردوزیون دو برنامه به هفته ده اما هپیونه که تایبت یا به اسکایپ و جماره که راپورنج امریکا و جنی چگهان مین هرمه جواره پیشکش بکن تماشاوان هجا دنباش ev demek alozî di navbera Iraq û Tirkiyeyê zêde bûne. Ev revşalozya navbera her du welatan ji sedema hebûna leşkerên Tirkî li hindurê axa Iraqê ye. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan dibêje Tirkiye wê beşdariya operasyona kontrolkirina bajarê Musilê de bike. Tevê ku Iraq nerazî û ev yek bûye sedema aloziyan navbera Iraq û Tirkiye me raportek taybet li ser vê mijara me dekir. دگل نزیکبونا دم اپراسیون آزادکردنا باجر موسل جی دست چکدارین دولتا اسلامی داعش سروک وزیر عراق داخویانین کاربدستین ترکیه بو بجداری دا اپراسیون لشکری دا رد کرد. سروک وزیر عراق بریا تویتری برسوا سروک کمار ترکیه رجب طیب اردوگان دا گوت هلبت امو هین نه بریکن و امو خاکا خو بجیریا ظلامان آزاد بکن نه بریا سکایپی و مرماوی پیاما سکایپ یا اردوگانی بول دم کودتا لشکری یا بازده مها هفت گرجا دناو برا عراق و ترکیه و های باندورا که خورد لسر بزافین جناو برنا چکدارین داعش بکت پشتی سروک وزیر عراق هبونا لشکری ترکیه لنزیک موصل با آستنک ناف کرد. نها جه بو هبونا هزین ترکیه لسر خاکا عراق نینه جبر کو امجول شر داعش نه و هبونا هزین ترکیه رگره لهمبر شر داعش داخویانی عبادی برسبه که خرج آلی ترکیه و هبو سرکومار ترکیه دبیجد هزین ترکیه جبنگه باشی که و ناکشن و لشکر ما فرمانان جبغدا ورناگرد. Bakınız biz şu anda تماشا بکن ها همان بوچونا اپراسیونا جرابلس و راعیا سوری هيا ما نخشه هيا ام بجداری د اپراسیونا موصل دا بکن و از دبیجم عبادی بیرزیام دکد تو نهف بری منی یان لآستی منی هاوار انت جبغدای بوما نخمن یا مدوید امی وی بکن افا کیا سروک وزیر عراقی جاری بزانه تو چی ترکیه هشداری دال سر کنترل کردن دورین سن و جوان موصل جلای چکدارین شیعه که ده هفرکیا تیره خورتر بکت و ابا پشتی راگهاندنا بجداری چکدارین شیعه ده اپراسیون آزاد کردن موصل دا. بری نها ما پشت راست کربو ام نهاجی دبیجین ام رینا دین هزین ترکیه زیده گاویان بسر سروریان اجتماعی آمده بکن و اگر هزین خوب و نکشینن بلابتن لوما خوب بکن و او زمان اردوغان بکارت اینید ویلی پشیمان ببید. ترکیه هجمارکا جه 3000 شروان سنه ناسیار به حشد الوطنی راهنان دکت و اوه ببنه بهرک جه اپراسیون آزاد کرنا موصل لی اواج گمان لسر بجداریا چکدارین شیعه هیا. لبغداد تشتک هیا چکدار کرن بتنی بو شیعه لیده ما اموها هزر بکن امو شیعه کن او والات ما عراقه. ولاتنیا گرتیان امریکا دبیجت هبونا هزین بیانی لعراق دبی به پشتوانی حکومت عراقی بد و رجدی لترکیه و عراقی کر بریان دیپلماسی و پرسه چاره سر بکن. هر چالاکی اکالشگری لعراقی دوی برازی بون او هفکاری حکومت عراقی بید. هزین هف پیمانان چه کارکی به حکومت عراقی ناکن؟ آلوزیان شر داعش چل سوریایان عراقی یبون اگر بو گهرینان لسر عرده دنافبر آلیان طائفی و نتویدا. کنیگرانی سرکه یا ترکیه بالادستی کرد و شیعه لدور موصل. خالد فتاح دنگ امریکا. بربشار دموکراتیا سرکتی امریکی دگوت بجر دیه ده هیلاری کلینتون وقت جاره یکی لسر کردان پیوی و صوت چکرنا کردان روجاوا کرد. خانم کلینتون سالابوری جل واشنگتن لزارنگه جورج واشنگتن داخفتونه که ده پسنا شروان جنین کرد روجاوا کرد و صدا پشکریه وانده بود. او راپورتا مال سر گوتیدن برز کلینتونه. بربجرن سروکاتی امریکا هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ دو گوتوبیجن تلویزیون ده لزانگی ها واشنگتن ل ایالت میزور هاتن همبر هفدو. کلینتون دا آخفتن خواده بود دم او به سروک امریکا وی دمیه پشگیریه بده کردان. از چکدار کرنا کردان بدن برچاوان او دوستن من هری باشن لسوریه و هر وحال عراقه و از دزانم هین خم هند و درباره دا و هین خلق تین کشاندن لیدوی چک و پیوستین بو کردان بندابین کرن. گوتنا کلینتون ترکیه جدنگ درخست و سروکومار ترکیه رجب طایب اردوغان نرازبون خوانی سرزمان و دبیجه گوتنا کلینتون نفهم کرنا سیاسته. Bayan Clinton'ın yaptığı açıklamayı da çok talihsiz buluyorum. از دخویانیا خانم کلینتون گلک بختراج دبینم. او جی دبیجه پشتگیری آماده بو یا پگی و پیاده بردوام ببه. اف دخویانیا گلک بختراشه.
ez daxuyaniya wê nefamkirina siyasetê dinirxînim divê ev neyêkirin ji ber ku rewşa herêmê pir hesas e. Serokvezîrê Tirkiye Binali Yıldırım ji bersiva Clinton da û dibêje ev ne helakiye û ne rast e. Amerika bizim müttefikimiz değil mi? Ma Amerika ne hevalbendên me ne. Di NATOyê de ne hevalbendên me ne. Dibêje em ê çekan bidin YPG, ewa ku beşeke ji rêxistina terorîst PKK. Li ku derê hatiye dîtin ku rêxistineke terorîst di jî rêxistineke din bête bikaranîn. Ev ne exlaqî û ne rastî ye. Rojnamevan Fehîm Eşiq ji di hevpeyvîna xwe de bal li ser axaftina Clinton kêşan. û dibêje dema Clinton bû serokatiya Amerîka bê hilbijartin, wî demî siyaseta Amerîka ya dijî Kurdan nayê guhurtin. Ku Clinton were serî siyaseta lehember Kurda zêde naguhere, ev jî tabii Türkiye bi rengekî aciz dike. Türkiye naxwaze bi rastî jî Kurd wan dera desthilatdar bin yan jî karibin siyasetekî taybet û ji bo pêşverojê bimeşîne. Ev mijar di hemman demê de jî bûye sedema sabûna têkiliyan di navbera her du welata. Lê Amerîka rejde ku Tirkiye hevkareke wane giring e. Lê dîsa Amerîka rola hêzên Kurdan li şerê dijî Daeş de gelek giring dibîne. Ara macar dengê Amerîka. Piştî girtina pitirî 23 kanalên televîzyon û radyo li gor biryarnameya Desthilatê Kanûn li Tirkiye ku piştî derbeya 15 Tirmeyê de hat derxistin bi sedan rojnamevan û xebatkarên wan kanalan bêkar mane ji bo ku balê bikiştirînin ser tepeserkirina kanalên xwe û gutkirina dengên bindez van dest vê çalakê rûniştinê kirin. Şazda rojnamevanên ku televizyonê wan hat hilgirtin li Amedê ji bo sê rojan çalakiya rûniştinê dan dest pê kirin. Du hefte berê bi biryarek taybet a dema rewşa awarte 11 televizyon û 12 radyo hatbûn girtin. Rojnamevan girtina dezgehên ragihandinê weka derbeyek li ser azadiya raman binav dikin û dibêjin ne tenê televizyon mafê azadiya ragihandina gel jî ji destê wan hatiye sendin. Lê 12 hev televizyon û 11 hev radyo hatine girtin. Pêşevê jî ceke televizyon radyo rojname hatibûne girtin. Nêzînga 1000 kes hevalê me rojnameger ji bê karman nava çapemeyê de niha naxebitin. Em jî me ji bo bona em dengekî bidin em çalakiya rûniştinê dest pê bikin. Rojnamevanên Amedê ê li Amedê ê ku bê karmane ji bo balê bikişin ser rewşa xwe û dengê xwe li dijî vê neheqiyê bilind bikin. Sê rojan dest bi çalakiya rûniştinê kirine li Cemiyeta Rojnamevanên Başûr Rojhilatê Tirkiyeyê. 16 xebatkarên İMC, Jiyan, Hayat û Van TV li Cemiyeta Rojnamevanên Başûr Rojhilata Tirkiyeyê li Amedê dest bi çalakiya rûniştinê kirin û bi daxuyaniyek nerazîbûnên xwe jî anîn siman. Em ji bo wî dibêjin bi vêga darbeyekî li ser nûçe li ser televizyona heye, li ser nûçe gihan heye, hemî tê girtin jî tê berdewam jî bike, em deng der nexe tê berdewam jî bike. Ji bo wê em dibêjin em bi dengekî bi gur em ê çalakiyê xwe berdewam bikin û dengek tenê bi Tirkiye dengek de xwastina dengekî em ê qebûl nebikin. û ji bo wî jî em bêjin îro xaretiyeka bi tevahî ser Tirkiye berdewam dike, nûçegiyana bi televizyona girtina jî tê ev berdewam bike. Ji bo wê em ji bo Tirkiye, ji bo gelên Tirkiye, ji bo Kurda, ji bo Tirka hemî gelan em bêjin em ê çalaxwe berdewam bikin û ji îro dema wan e lê tê sibê dema me be. Niha em 16 kesî 16 heval em ketine vê derê xebatkarê İMC, Hayatın Sesi, Jiyan TV vê derê yekî Van TV, xebatkarî Van TV Amedê ew jî navmedanin. Em çalakî em dibêjin bira dengê me bibîzin, bira dewlet dengê me bibîze, bira Rûtûk dengê me bibîze, bira bivîne ji kê maye bê kar kêvra bê îş maye bira wana bivîne. Em heta van hesê roja em ê dengê xwe zêde bikin. Em hez dikin her kes jî were bikeve nava wê dengê me, nava wê çalakî. Em hevalê xwe rojnameger jî em wan re jî divê jî werin tev mevin, em tev dengê xwe bigêjîne hev de. Xecican Farxîn, Dengê Amerîka, Amed. Yek ji van dezgehên medyayê ku hatine daxistin Zarok TV ye ku bo zarokên Kurdî beşane dikir. Min ji berpirsê rojnamayên ya Zarok TV ro August pirsî ku televizyona wan çima hatiye girtin.
براستی حتی آنها ام بیشن کو به تشتکی برچاوا نبویی جبو ویاش خواه هن ترگلن مهنه هن پشکرین گلک زیدن شخواه ده سروی ستمان کو زاروک تیویاتیه گرتین تو انجام مشخوجه نگرتیه و دمام دبیزن جبو چه زاروک تیویاتیه گرتین تو کسی کار برسوه بده جبر کو برسوه کنه کو بده yani navaroka برنامه کو مچه کرنه یه ناو تیوی خزه فیلم یه کو هر در دنیای تین تماشا کردن جبوان کو بگرتن تو سدم تونی جبر ویجی آنها پرسامه هیا آنها برسوک نگرتیه تنی اف پرس وکی چاواز بیجم همو کسین کو حوجه و پرس ببهیسن بهیستنه لیکس هیا آنها برسوک ندایه قالوا هون أصلا حكومته ده لأنقرة دارنستاندنا ناكن بريفبرين بكاربداس الحكومة بجوان نابرسن كم تلفزيون هاتيه قرتن جوالة شو سدم نشاندن يعني جوان كسم فرمي داخلين شو رنجي ددن همو كس همو سياسة مدار همو أمبيجن برلمانتري حكومتي يعني هركس دالية خود بيتشي دبيجه هاي ماج بيتشي تونية أمجي خمجين جبر بريارا كوزارو كتبي هاتيه قرتن yani pırsame bersi vitişi de bejin. Emji xemginin, emji narazibune xwe nişan didin. İnşallah ve vebe. Başa tu dibişi bi zagone ve tune yani di ev biryarnameye bi destata kanunu Türkiye'de bejin ke hekede bejin baberdikim. Be hatiye girtin. Eğer be avayı be çir rekli peşya ve hene reken kanuni ku hun mafi xwe bigerin. Yani divero şeydi hiya KHK hebe yani maddeye 668 او ماده هبه دنی کار ما خود پاریز جبر کو ما فته دوی ماده ده تونی لیم کارم وی هوایی بکن yani tamaşavanın men zarok abigir zarok yani beri be mühür kirin nezi set zaroki hatın televizyon edi pişkiri danme yani şkheyni pişkiri ana teşek gwan bikin tüneyi jhamu siyaset medara jhamu revşenbira pişkiri hem duazın yani de vera uşedi hayaku KHK hebe yani hayaku maddeye 668 هبه دویت چه من نکارم تشکی بکن مافی خوی زاگونی من نکارم پاریزش برای که مافی می کسات تونیه باشه از دخوازم او خودی یانچه چکرن کارتوفیل بنکو و به کارتینا از دخوازم هلوست وان بزانم سپانج باب سمورفیس اف کارتوفیل سرانسر جری توم و جری سرانسر جهانت نشاندان yani ev kampanyanın bir navu dengen cihani bir çavayı helvest nişanladın. Telefona bakırına honlu gel van dağfın bu pişkiriye ev çide fikrin. Ya birasti mecbur mail şant megot ber sedeme ku televizyon hatiye girtin yani hem yani xemginin hem ji yani ve çikiri ku tişe bu emzanen be qada xekirin yani via vajwan mail şant hayvan jvit işti heyi yani hin keşi vegeriyan yani evken khwastin yani gotin em karim pişkiriye ve bikin veya veki bertek eri televizyon hadi girtin li sedem او توم جيري سدام شينوكن سدام سفنج بوبي يجعل جبربي تشتي يعني نافورا كوان اوجي يعني ام تاني دكان نسكارم ويا بيجم يعني ام في مسألة دكان يعني تشما مسألة شي يعني سدام نافوروكا سفنج بوب شينوك توم جيري توني يعني انا ام تو سدام توني باشه برز او داوی ده برکا برنامه کردویزیون یا دنگ امریکا دخوازی چی بیجی جبو پشکریا وجی جبو پشکریا همو چپامنیه جبو پشکریا سیاست مداران زیاتر جبو پشکریا تماشاوان ما هم یه زاروک یم یه مزن علاقه گلگ مزن نشاندان و اسکارم ویا بیجم وقت سر زاروک تیوی همو يعني فكره وان چی بلا به ایدئولوژی وان چی بلا به سر زاروک تیوی یکیتی چی بو ev yekitiş bo me veyati ve mane ku em giyaşın armanca xwe em tenê ev kame çanda Kurdî zimanê Kurdî û siberojak Kurdî em dixwazin heyaj me bê em vê televizyonê mafê xwe biparêzin çi hewce em vêya bikin ji ber ku divê zarok bi zimanê xwe biaxivin ku ew ziman heyayê xwe hebe û ji bo piştgiriya hemû kesên ku danime gelek spas dikin mala wan ala dibêjin. Meryem Bulut yek jivan dayekên şemiyê bû ku ji salên nû dê vir ve wek dayekên din axweta kurê xwe Ahmedê digeriya
وی سالا پار لی انقره دریشکی خوکوژی ده جوالی داعش و هات کشتن من راپورتک تابت لسر جیانا وی آمده کر. دایکا مریم ev dayike ku ji bo aşitî her dem li kolanan bû û hemû bangaweziya wê aşitî bû. Çi dibe berabe be em dixwazin em barişê dixwazin em yekîtiyê dixwazin em kuştinê naxwazin em naxwazin ku îdî dayîk bigirîn em barişê dixwazin em yekîtiya milletê xwe Kurd dixwazin. Dayika Meryem ku cara dawîn ji bo aşitiyê di dehê cotmeha 2015 de berê xwedagara Enqerê di êrişa bombeyekê de yek ji wan kesan bû ku jiyana xwe ji dest da. Her wiha Dayika Meryem dayika Şemî bû ku ji salên notî vir ve li pey kurê xwe Ahmete ku dibin çavan dahatiyê wenda kirin. Dayika Meryem dayika aşitiyê bû ku ji bo kes nemre bû mertala zindî li ber sînoran li Kobanê, Sêwasê, Şirnaxê li bîralî nahiran Tinkê û li mîtînga aşitiyê her dem bangewazî aşitiyê dikirin. Kî wê nas dikir jê ra digot Dayika Meryem. Me bexçe datanî bavê min ixtiyar bû hema baş bû yanî ez û diya xwe fazle em navatin bexçe vedima o wele diya min pir bariş dixwast û dû kezebê çû kezeb jî nedî. Dayika Meryem 75 salê bû. Di darbeya 12 îlonê de ji bo debara mala xwe bike diçin İskenderunê. 25 salan li wir dimîne. Kurê wî Ahmed di salên notî de tê girtin û dibin çavan de êdî tu agahî jê nagirin. Ew roj e ku Dayika Meryem li her derê li pey şopa kurê xwe Ahmed digeriyan. Keça Meryem Hikmet Polat ku kurê wî di refên YPG de jiyana xwe ji dest dabû dibêje di navbera mirina kurê min û dayika min de 6 me heye. من قاسي كوري فكر مقول برخي مرادة لدايكا خشترني فانانية كاسري راكا برينا تغدار دايكا مغدارة تيش بريني دايكا مدر معك Kurê Dayika Meryem Şemus Burçî sicada dayika wî ku her dem li ser nimêj dikir vala maye. Li vir nimêja xwe dikir û destê xwe vedkir û got ya Rabî tu aviye li ser vê agirî de berdî. Duayê min her car wiha bû. Piştî Dayika Meryem jiyana xwe ji dest dide keçikeke kurê wî Şemus çêdibe û navê Meryem lê dikin. Sozan Yaşar, Dengê Amerîka, Stenbol. Bi 100,000 Müslümanên Şia îro roja çarşemê çûn bajarê Kerbela li Iraqê bo ku beşdarê merasîma Aşureyê bibin di dîmenek niha hûn dibînin ji bajarê Kerbelayê Aşura yekî ji pîroztirîn merasîmên Müslümanan Şia ye û salvegera kuştina İmam Hüseynê ku neviyê Pêxember Mihemmed İmam Hüseyn di sala 61 li gorî salnama ku çî li deşta Kerbelayê hate kuştin. تماشاوان دلال هر لسر روژا عاشوره نوچگان می موسوله راپورتک تایبت آماده کری. روژا عاشورای لدشتا موسل هاته کرم به گرانا چندین رو رسمین آینی و دانانا مولیدن برفره جبو حولاتیان. هجی گوتنه یک و اف روژا بسلمانین شیع مذهب دگرن. هر وسط اوه روژه دا پرانیا بجدار بوین اوه هلکفتا آینی آوارین هرما کردستانه نه. و پرانیاوان خلق دشتا موصلن جوات اسلامی و حمو دنیا بیر آنینا شهادتا امام حسین سلاوی خودی لیبه ببیرتینن اف بیرا غمگین نتنی لسر شیعیان ویا لیبه لی لسر جهانی بتوای جبرگو پیاما امام حسین جبو حمو جهانی بو جبو آشتی لدجی تروری ام زور کیف من با او تشتیدت کردستان بو ما حاضر کریه بو مناسبه عاشورای کشتنی امام حسینی اورو لان بري 1400 سال اورو ام احياء دكنا او مراسم ام قلق بيمان خوشه كو احياء كنا او مراسم بدلكي خوشنا كردستاني خومان بجيكي اسايش ناو دابي تو همو كس وكار وشبك ايرا زور كيفيان هاتيه با او تشتاچو او تشتا او امانه لمنطقه خومان زور ضعيف بو نینر شبکان لانجمن نینرین عراقی و صابو دنگ امریکا دیارت کو داعش گلک تاوان بسر بسلمان شیع مذهب انجام داینه مینا خراب کرن و تقاندنا گشت حسینی باجار موصله
كردستان وعراق براستي إما بيجو شش جندين أو قد كان السر ناحية باشيكا وقضايا قراقوشة وقضايا الكيفة وناحية برتلا براستي أو بيجو شش جند طبعا بيجو شش حسينية ومزقفتان رابو براستي وأنا طبعا داعش وقتك داخل بوهات المنطقة الشبك ومنطقة الشبكة كافتا بن كنترول داعش براستي حسينية كان إلى حمون تفجير كر ریو رسم روژا عاشورای ایرو لقزا بردرش هات نگران جعالیه بسلمان شیعه مذهب و هجی گوتنه یکو جمارک زحف جه کردن شبک بش دارید اوان ریو رسمان دا کربون کاو عمر دنگ امریکا قزا بردرش Spor dibêjin Rusya da derya Baltikê de navendek ji çekên navekî rava dike û ev tişta metirsina welatên Rojavayê zêde dike ji ber gumana gefa Rusya li ser wan zêde bibe. Hinek dibêjin got nakokiya di nav Moskow û welatên Rojavayê ji şerê sar zêdetir bûye. Mûşekên Eskenderiyên Rûsî li vir demekî zû ev sal hatin dîtin. Mewdayê wan 500 kilometrin. Danana wan li herêma Kaliningrad ya Rûsî di nêvbera Poland û Litwanya da Rojava hejand. Berseva dramatik ya Rojava ji mûşekên Eskender re hişyar kirine. Ew peyama gelek zelal e. Agadarkirneke ku tu êdî di cîhaneka selamet da najî. Moskow dibêje danana van mûşekan beşeke ji rahênanên edetiyên serbazî. Li ser demê şerê sar, mûşekên mezintir li herêma Rojhilata Almanya û Çekoslovakya hatibûn danan. Vê carê, Sutyagin yê şirovekar dibêje stratejî psikolojîk e. Hezir tirsandina Rojavayê çunke Rusya şi tiştek di dezdanîne şerê hevberên xwe bike li ser astê cîhanê. Şerê psikolojî nebe. Heta leşkerê Rûsî hember hêzên NATO la westir e. Rusya nerexetiyek mezintir durist kir bi danana mûşekên S-300 yên sistemê berrevaniyê li bengehê hêzên xwe yên deryayî li Sûriya. Moskow dibêje ew ne ji bo çavsoriyê ne. Me bes ji vê mûşek avêjê ew e piştrastkirina parastina bingeha deryayiya Tertûsê û erka hêzên Rûsiyê li wir. Ne zelal e çima belavkirina S-300 di hişdariyeke wiha li nav hevkarên me ya rojavakirî. Lê wezîrê dervê Almanî Frank Walter hişdarî da ku girjiya di nêvbera Rojava û Rûsya da niha xetertir e jiya serdemê şerê sar. Sutyagin hevbîr e. Ew hesabek neçaverê kiriye ji aliyê Rûsya ve. Çunke ew beşekî şerê psikolojî ye. Divê tu tûrebiyan xwe tûre diyar bike wekî dînekî. Da herkes hezir bike ku ev kese dîn û gewde ye. Ew ca herkes xwe ji rêka wî bidete paş. Ev pêngava neçaverîkirî li esmanê Ewropiyan berçava. Giva firokên Rûsî bi ser gemiya şerriya Emerîkî re dihat di deryaya Baltîk de li meha 4 Nîsanê. Li heftiya borî Finland firokên xwe yên şerrî hinartin ji bo pişkinîna firokên Su-27 yên Rûsî ku dibêje ketin esmanê wan. Finland ya bê layan 1300 kilometre sunûr digel Rûsya hene û peywendiyên baş digel NATO jî girêdane ji bo bersîngirtina dijminkariya Rûsya. Cêgirê Wezîrê Berrevaniya Amerîka Robert Work seredana Helsinkî kir li roja heynî ji bo morkirina rêkeftinekê li ser rahênanên pêtir yên serbazî û hevparkirina zanyariyan. Filme dayıkbûna netewekî filmekî nû ye ku li ser serhildana 1831 ya Amerîkiyên reş li başûra Amerîka hatiye çêkirin. Film li ser bûyerên rastîn ya dîrokê Amerîkî hatiye amadekirin û ev rapor jî li ser vî filmî. Lord spoken to me. Visions of what's to come. A rise of good against evil. What are we gonna do? We'll fight. Li tersî piraniya filmên li dor kuletiyê ku balê dikişînin ser xebat û fedakariya koleyan di serdema berî şer de li Amerîka Başûr, filma The Birth of a Nation an ku bûyîna netewekê ew balê dikişîne ser serhildan û tolvedanê. High praise of God be on the mouths of the saints and a two-edged sword in their hands to execute vengeance on the demonic nations and punishments on those peoples. Film geşta zarokekî zehmetkeş bi navê Nat Turner ber bi radikalizm û serhildanê dişopîne. Nat li berdestê mamosteyê xwe yê spî fêrî xwendinê bû û bû şîretvanekî naskirî di nav civata koleyan de.
ویشیانên xwe bi kar anîn ji bo aramkirina dilê biraderên xwe yên kole dibin destê xwediyê wan de. Ê ku gotinên İncîl wek riyekê dît bo fêrkirina koleyan pejirandina fermanên xwediyê wanê spî. Submit yourselves to your masters, not only to those who are good and considerate, but also to those who are harsh. Di nav van geştên şîretvaniyê de Turner zordariya li dijî koleyan dît. Wî êdî nikarîbû bipejirîne. Her çendî jana wê didît bêhtir dibû, ew qas gotara wî ya şer û dijminahiyê bihêztir dibû. Ew pir hate cezakirin, destdirêjî li jina wî bû lê Turner ranewestiya. Parker dibêje û berhênana wî di filmê de bû ne tenê wek derhêner û ekterekî, belê wek çalakvanekî. Ji bo tegeştin û giringiya Nat Turner û projekirina vê çîrokê bi awakê erînî û rast ew di giyanê min dabû. Ji wê dema ku min gotî pêwîst e ev ê fîlmê çêkim. Black bodies swinging in the southern breeze. Fîlm bihêze di warê çêkirina sînema de. Hewildanên xwe yên dîrokî diristin û çîroka zilm û zordariyê rastî ye. Learned your lesson well? Oh yes. Mixabin filma ku ber bi xelata Oscar ve diçû renge çaranûsa wê tarî û nediyar be ji ber hin axaftinan li dor Parker ku wî di salên kolêjê de destdirêjî li keçekê kiribû. Li gel ku ew di sala 2001 de ji aliyê dadgehê ve bêgune hate dîtin, nûçe bixwe gefê dide ser filmê ku ew nixamtî bimîne. Dê dem diyar bike ta çi astê dê film derhênerê xwe rizgar ke û her wiha nameya wê ya ku dibêje ji bo kesên stembar hin caran riya rizgarbûnê bi şûr ve dibe. Ji ber rewşa şer ziyanekî mezin gaştê rêzên tirî û darên zeytûna li Efrînê got jimara darê zeytûnan kêm bûye. Niha jî dema çêkirina di misê tirîye peyamnera me Emîne Misto çû serdana rêzên tirî kir da ku binêre çawa di mis tê çêkirin û ev rapor şand. Yek ji mîsimên sereke li Efrînê tiriyê reza ye. Lê di çend salên çûyî da paş veçû ji ber ku darên zeytûnê li şûnê rezan hatin çandin. Nokno raz nemon, raz li cem xelos geştekî beş bûn dorê zeytûnê. Dorê jî pêdê xwe heye, hem xwarinê xwe xweş e, îsê nîşîne, çi qota bo xe îsê nîşîne, tirî xwesaten tirî şîye em dê rodibên tirî spî. Di dawiya demsala havînê da li Efrînê, givaştina tirî û mûtên wê weke mûj, dimsê şêrîn û sinciq tê çêkirin. Weke xarinekê ji bo zivistanê tê rakirin. Sol bi sol em darin sibê saet şeşo em vî tirî diçinin. û em tînin mol û em mêrik tê pêlî dinê û ez yonokê digivişim, sek ez yonokê digivişim. û paşîkê didin ser êro dikelînin. Vê solê mehê elûlê hejîra em rê dixin hovonê heşkine. û mûjê jî em rê dixin bi ew bi oriyê bi sûdê û bi zêtê em tê de dişûn û em rê dixin. Piştî herî girîng di mûta tirî da çêkirina dimsê şêrîn. Ê ku li seranserî Sûriyê weke derman û xarineke zivistanê dihat naskirin û xelkê Efrînê heya niha bi awayekî destpêkî çê dikin. Ê hey li çolê dikelîne, ê hey li mala xwe dikelîne. Destpêkê li zemanê kolê di mewan da em giştinê em zarok bûn, li çolê dikelandin. Her pênc şeş mal meserek xwe hebû, li ser wê meserê bi hevdira xore dikirin, dimsî xwe derdixistin. Di folklora Efrînê da rez, mûj, dimsê şêrîn heye. Heya niha tirî weke fekeke sereke û pîrûz tê dîtin. Emîne Misto, Dengê Amerîka, Efrîn. Temaşevanên delal ew bû Kurdiyozyana ve heftê ku me ji we pêşkêş kir. Em bêhevîne ku bername bi dilê we bû. Nêrîn, rexne û pêşdiyarên xwe bi rêya mail, Facebook û Twitter ji me re binivîsin. Heta carekî din bi min de xweşiyê de xatirê we. Bibêjin bi xweşî de êvar baş.